dutangira mu gace kiswe Bangkok, niko gace dutangiranye nako. Mu gutangirira mu gace ka Bangkok barakwereka umujyi uburyo utemo nubwo filime yo turi kugana kuyitangira. Muri iryo joro hari uwagenda gatyo, mu gutambuka atyo yakuze hakuno. Get up. Burawan. Ndavuze uravuga iki? Nari mvuze burariko. Bakudihiyu. Mugaba fungura cyo kwinjira. Cyitwa murinzi. Kirakubitwa. Cyitwa murinzi. Kirakubitwa wewe. Hey. Harureba atyo. Nawe kuza munda. Kirinjira. Barasuku. Bamwe mu barinzi uko bagasotana baje basanga abagenzi babo bakubiswe gusano bara kwaza wewe. Iki ko dani mikino hano na mikino umuntu nk'uyu n'amakote ikarafuka kasate wewe na wambaye baturwana. Hakosha iyi filime musore yakomeje atyo kugera imbere, hari ufite imbunda uvayo, abaharura samaki nabo baraha. Uyu yakomeje arwana, mumubone babone nde barabashutse we, barabashutse we nguhate bufi, nguhata bufi inde, hata bufi inde bagu kubitiyabo. Musara aratanga nta bintu byinshi, uraza nabi akaguha nta bintu byinshi. Buretse nawe buretse ko muri abakaranze ibintu nk'ibi mubyinjiramo muti. Rimwe abiri atatu ngo bice bose. Kirem bishe bose nubarangiza umbwire. Nuko bica bose niko kazina ka filime. Si bapfuye mu joro hano barakwereka ku rundi ruhande hari uwaza gatyo mu masaha ya nijoro. N'umukobwa uko azara abacungacunga kimwe munda n'umucuyi kuko arakujomba gatatu kose. Wowe fasha nta bintu byinshi. Mukobwa kuvireyo kuza aha araba ari muri diru. Mukuza muri diru I'm sure this can be settled peacefully. Icyambere mchaka cyo namaho makasi yama ucitse wagiye he yewe buretse hari byo tutararangiza. Nimwe abintu byinshi abiri atatu abagome. Uyu nuwayeru wa kabiri baragenda batwereka buri mande. Ku ruhande rundi ku rwa gatatu harureba atyo mu kuzuminga atyo icyumba kiri empty. Afungura urugi atyo ukwinjira tutwaza terateranya hano. Mugabo yarakuziye aca bugufi atyo arabanza arazuminga. Te kamera rwose abanza y'ubundi akirebera ibirimo birajya mbere mu cyumba. Kumbe mu cyumba harimo uryamye atyo. Umusore yakugarukiye taga telefone. Uyu telefone yarasoni. Iyo telefone isoni itari yanjye ni yandi. Fata imbunda. Sone mu nzu kandi siye. Umuntu mamagara n'indera. Telefone irasonera mu nzu ye. Wibuka wamurungurukaga mu kanya gashize. Iyi mumbayiro ni yandi. You think this is fucking funny? Get me out of bed before midday? Uri gitutu wowe uramfata nk'umwana wo gupfa.
Chuti. You know what? Ntabwo uzi. Gusa Check behind that black chair. nagira ngo banze usuzume ku iyo ntebe y'umukara kuri imbere. Bas. Uyahise akubita switch. Mu gukubita switch kiri ku ntebe n'iki? Hariho bombo. Boom. Oh God. Urakim. Hey, umugabo yagiye. Abacuyi bara. Ubona baragiye. Tugaruka kwa kane hano. Imara tambuka cyo mu bashawurini. Baragenda batwereka impande n'impande. Hari ibyo umugabo yakizwemo. Umugabo yaje kukwicara hakuno. Akazi maze kugira gusa hari ibindi bigikomeje gukorwaho. Yasomye ka message akazi katunganye gusa hari akandi kagomba gukorwa. Icyo ni iki we? Igiturika. Irimira akazi yesa kazaho kagomba kurangiza. Uko gakorwa. Uko gakorwa. Uko gakorwa. Nuko abintu byinshi we turi ku kazi ariko wana uretse akazi kagomba kurya banyohereje ku kazi kandi kagomba kurangira we arapfuye. Tugaruka hano. Izo ndirimbo zumva umenya ko ari ikibi. Agiye kwiyahura. Yakwiyahura kapu. Aranituka. Kegari we. Harabana rwose byarabarenze. Zihoro ziranze. Garuka hano. Uko yakamwenye yaragiye abura ubwenge nduzi ko ari ukubura ubwenge amanuka atyo so washakaga gupfa. Tugaruka hari uri kuzamuka atyo gusa bari kugenda batwereka ku ruhande rw'abicanyi gusa. Wibuke filime yiswe Bice Bose. Uyaja Buddha ari imbere n'umukozi wa Buddha aratwaza. Kumpi urumuri imbere uko areba yamumenye ibintu mu kanwa no mu maso. Yagiye mu gutaka banayo mumbunda ngamena umuntu yarajya arazungera amanuka atyo nuwa kabiri uzungereye. Tugaruka ku wundi umwe twatangiye ahondagura abantu gutera ngumi sigara amasasu bahise barasa umufuka kugenza utera kumbara barimo barasa. Dore umugore uteye nk'umugabo neza niwe waje. Igisore cyaragiye ibyo barashe ni umwuka usinziriza kumwuka urimo mu manura yapfukamye hasi atyo. Madamu kuvayo. Subira inyuma oya. Subira inyuma. Umugabo yituye hasi atyo. Madamu bagubanya batyo. Namikino. Tugaruka ku wundi uteye atyo usatyo. Filime turi kuyitangira. Uhagaze aha dore imihagararire ari kunywa juice cyangwa se ji aragotomera. Tuzi uraza gusobanukirwa. Filime iri gutangira kunywa ji yamumennye umutwe. Ukumumenya umutwe juice yaragiye do arahengama nigira saramena. Nimwe nziza sha urayibona iri kuzamuka ityo we. Mwana umukobwa arimo arajya hasi hari umuje imbere n'amagoti
avanaho igishinge, arapfundura igishinge mu bigongo y'umukobwa, arajyomba. Filimi iracyatangira. Icyo ni Basanga scheiße! Mwanda ki? Dore wa mbere kwibona hano, ahandi nera arumva ibihondo. Hano. Uko bitandukana Rwanda n'igikuta. Sasa dore babicanye bose baragiye barakusanywa, bazanwa mu cyumba kimwe. Bose abuzi n'abutazi bazanywe. Ndebera. Bose babazanye aha. Nk'uyu ni tumuzi nawe araje. Dore akata. Uyu we turamuzi n'umwari ugiye kwiyahura. Arakanura atyo. Uyu yarari mu bashawurini. Nawe yegutse atyo. Dore wa mwana w'umukobwa. Uyu ni Mwandakira. Yarwanye n'igikuta. Empty. We. And all the devils are here. Nta kintu na kimwe bikiraho, ubu ibihari byose ni ibyaha bihari. There are now 50 ways. Nta muntu n'umwe muzi muri aha ngaha, dufite abayicanye 15 muri iki cyumba. And that's to win. Reka turebe ushobora gutsinda. Gwiki? Bafite abice 15. Urwo rugi rurafunze. Want it open. Ntabwo rushobora gufunguka. Time for the introductions. Ni igihe cyo kuba twakwisobanurirana. Rwanda n'ikibamba. Gentleman hitting the door is Schmidt, an assassin whom I believe is famous for. Murabicanye umuntu adashobora kuba yagira ukwizeraho muri aka kanya gusa. Urakitu kiramutuka. Also known for his colorful use. Ibyo nta kintu bivuzeho kuko ntabwo bihindura ishusho ryawe cyangwa isura yawe. Quite unlike the young man to his left. Byaba byiza ari uko mwakaturije aho ngaho kuko muri abasore batoya n'abadamu bato murimo muri icyo cyumba. His first kill. Ibyiza buri muntu wese yitegure kwica kuko ubu ntabwo muri ikipe. The Frenchman, Louis Cartier. Abagabo icyo mbabwira. He is an ex-legionnaire. Nuko mugomba kuba mwakumva yuko mutari umwe. Ahubwo icyiza nturi butsinde. Ibi bigabo biri mu bikira. Decorated with colorful ink. Icyo nakababwira ahubwo mwitegure. Buri muntu yibaza uburyo agiye kuba. Who lies to play. Ese muri abicanyi. Icyo nifuje nuko tugiye kuba twatangiza umukino twese. Uko turi 15 mu cyumba kimwe. Tattoos. Who the fuck is Black Scorpion? Ariko iyi Scorpion y'umukara yoka aratuka. Ubwo njye sinabisubiramo kuko nararezwe. Carpenter is a legend in the world of assassins. Turaza kugira igihe cyo gufungura mu Rwanda. Umva we. Wowe utari ikimoko. Na rwa rukobwa mbona hariya. Na bibazo mumfiteho. Ndabarangiza. Gende Scorpion. Kandi numvisha rutuka Scorpion y'umukara. Dore nuru rusaza rundeba gutya. Wowe. Akosha. Ufite ikihe kibazo kuri ngesha? Twese twibonyemo hano. Nunzi sinkuzi. Ariko muziye banze ngushangaza. Umva mwana. Let's not fall out just. Bagabo, ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo mvuga. Igihe cyo kurwana kiraza kugera. For such things. Mureke dukomeze dutekereza. Isn't that right? Gabriel? Hari ibyo gukoraho neza. Niba ari igihe cyo kurwana turarwana. What? None iki? You know everything about us. Ibi bintu ntabwo byumvikana. I'm an expert. Nawe uravuga. You like to be prepared. When wifuzaga gupfara classical music. Niko wumva imiziki y'urupfusha. Oh, Gabriel. Ariko Gabriel nawe. Ko Gabriel. Tell us about your suicide. Ibyo ari umuvuga ni washakaga kwiyahura tujya kukuzana. Nubundi ntacyo kizana nicyo wicasha. Don't you have friends? Nta nshuti wari ufite? Don't you have family? Nta n'umuryango wari ufite? You so yari we wenyine. None uravuga urakigira. Do a fucking microphone and a camera. Uri murangira gutyo undebera muri za kamera. Harakasete hano. What the fuck are you smiling at? Cyo kiraseka iki cyo kapu. Urabeho. Okay. Kanze ngubone. don't underestimate his young look. Ntabwo nyumva cha musore. Utuze. The target's dead.
mwese uko muri aho ubu muri mizigo yanjye. An assassin who does not know right from. Mwabicanyi mureka tumenye ninde mwicanyi uraza kuba yarangiza abagenzi be bose. Hi everybody. Bite buri umwe? Are you my friends? Muri inshuti zanjye mwebwe. Now, you are all standing in a very special place. No, twese reka duhagarare dutegereze umunsi udasanzwe. A place you may have heard of. Gusa twembe ubu twakubwiranye neza. Killing chamber. Iki ni icyumba cy'ubwicanyi. A killing chamber. Icyumba cy'ubwicanyi. Fucking killing chamber. Iki ni icyumba ngo ni fucking killing chamber. Ubwo mu Kinyarwanda sinabishyiramo kuko nge nararezwe. To die. Utari burwane arapfa. Will be allowed to live here. Muribwira yuko hano byoroshye. To live. Ariko after all the others have. Twese kumara gupfa harasohoka umwe. Numvira kandi. Ubwo buri umwe wese n'ukwiyaminiya. It's fucking clear. Sha ibyo kabisa ni sawa. Ngo nita fucking kereya. Time to clean up. Mani ndaguhanagura none ha cyangwa mere kuri kare gatonya. Arareba katagira imbaraga. Reka mere kuri kano gato. Nje noroshye. Ngwino nkwereke. Numenyerewe. I deal with my own problem. Ari kibazo ariko dufitanye. What makes you think that might work? Wora cyaka wakora iki se kwiye? Ngwino nkwereke. Buretse gato. I'll get the ninja first. Vuba reka mbanze mure n'inshuti. Vuba ndakwereka ibi ngibi tu. Ndakuha. Mbanze mure n'inshuti. Inshuti ki? Inshuti ki? Bihaye kibo. Mashini nababwira bareke. Muhagarika. Barumvikana abahagarika banze. Guhagarika icyitwa mu Rwanda. Mubihagarike. Mubihagarike murimo murakora nabi. Urakipu. Gaze ziraje nyamara mwabagabo. Gaze ziraje. Bashyizeho ubuduha. Ngo gaze ziraje. Dore gaze zamanutse gutyo. Gaze zamanutse gutyo. Gaze kumanuka gutyo. Ubwo mwese n'ugwera umwuka kubaho kereka gaze bayifungiye aho hafi. Bose bamanutse batyo. Suwa rwanaga saba tarwanaga bose bagendeye gatebo kamwe. Kwicura ntabwo warotaga byabaga. Kwiki? Byabaga. Nyine byabaga. Bose bicaye. Rukaba bakubita igazi. Sasu yaregutse. Hari uwicaye iyo uza amaraso mu gatuza. Uyu byagenze bite? Ingoto bayijyanye. Nuko bimeze. Baheruka bose baryamye. Byani singi kabisa. Asigaye 14. Comply. Bagabo ni muri impumyi uzana itiku ni umupfu. Challenges. Nugutegereza amarushanwa. Fate. Amarushanwa aje ni ukurwana n'ugomba kurwana nawe. Make myself clear. Ibyo birumvikana neza. I said, do I make myself clear? Ndavuze ibyo muvuze murabyumvisha neza. Twabyumvisha wakicara we. Yego kapu. Get on with it. Twabyumvisha. Challenge. Turashaka kurushanwa. Now. Noneho hari byumvikanye. None iki ni inkuba zije turapfuye. Bumvishe birimo biravayo. Hari byamanutse. Ngibyo ubwo no rupira sha. Hari igihe cyaba ari igisasu sha. Mwumwicanya aritonda kuko azibya akorera abandi. Take one ball. Mufate umupira umwe buri umwe. Umupira umwe ntabwo ucuranwa. Nguyu nanjye Kizeyi naho arafata buri umwe n'umupira. N'umusore nawe araza arakira. Umwibuke mu gafilime nka The Mist yarakagukiniye. Each ball is numbered. Iyo mipira mufite iriho nimero. The two assassins. Abicanyi babiri bagomba guhura. Ufite rimwe na kabiri mu kibuga.
njye mfite rimwe nanjye mfite kabiri abo mwese mbabone mu kibuga rero ubundi mu birangizo by'ukuri katureba agakino. Guess you're not my friend anymore. Yewe ubu ntabwo tukiri inshuti na rimwe. What the hell is wrong with you? Ni kibazo cy'ufite ariko kibazo ki utambona mu dupanaro nk'utu n'udutufu nk'utu ka gasore ni kabushari we jamani ka gasore ni bushari we hey kobwa yarakubiswe garuka buki kobwa nawe ni yoroshye kobwa nawe ni yoroshye shwari barayimeni wewe hey uretse hey ryamasha ryamariko hey sore karavuduka nubwo nagashinyika umukobwa urana nawe namike umukobwa urana nawe namike kino kuko araguteruka byumva hey ongeruze umuntu nakabareka ngo mwigira batari ubu urangiye goto naheza mwijuru hey man uzuko ubuzima ari danje what Now what? none iki You have won some. uratsinze Congratulations. felicitation You have earned yourself a prize. hara surprise Please, the turakwinjiza weapon chamber. ugiye kwinjira mu cyumba cy'intwaro Anyone else who attacks haragira undi muntu uwo ari we wese winjira muri icyo cyumba will be killed. muraza kwicwa yibeshye yinjire araba umupfu ari icyumba cyifunguye ngo kirimo intwaro ni ugutoranyamo intwaro imwe yonyine agomba kurwanisha nta piki irimo ra arareba ni mu cyumba cy'intwaro nta nyundo ze harimo inkota dore ubuyuyuzo ngubwo dore ibikoresho aha ndatwaramo ikira yabonye amatiyo abiri hano meza ariko apana ayaye wasa ni amwe meza do avanayo izi zirabaha tu bana ntwara avanayo That doesn't seem... man ibi bintu ko bitorokera ibintu ntabwo byoroshye avanayo intwaro imirambo barambitsaho maze kuba ibiri aha harimo ibyo kurya sha we nakubwiye ko nshonje sha kuma ibyo kurya sha urakigira man komeza unuke baje gutora ibyo kurya hano urakatu muze nundebe sasa kabi ni ugusaza ukora akazi kabi ndugu yangu muze yasaziye mu bwicanyi ibiryo twafashe buri umwe njye simshonje akira ku ruhande turi mu gihe cyo kurya harimo n'inyamashare kamanze nzigune kapfu wariye tu yana kanaga ari akaruhuko tu He's an old school killer. man He believes the holy tattoos. kwishuri rwose turibuka tujya gukirwa amatatu uko byari bimeze He thinks ugutekereza this will save his life. ugatekereza n'uburyo ugomba gukiza mu buzima bwawe nta kintu ubuntu mva nakubwira Case, real, not a case. mba man ntabwo akari akaruhuko ibiraha ntibyoroshye What about me? none se uravuga iki kuri The njye girl waiting for you. ndabona ahubwo hari umukobwa wo gutegereje akira hasi Not anymore. ndabona atari uzongeraho She's dead. kumbonaho na rimwe kuko yarapfuye It's best that way. yo narinzi ko bagutegereje kumbe baramucishijeho cyane Me?
Ain't gonna be you walking out of here. umara rero tujye kureba icyo dukora ubundi tuvaho. Nothing personal, you understand? Nubwo bitoroshye kandi bavuze yuko mu bantu 15 havamo umuntu umwe. Ntabwo ari abantu ebyiri. Uje kumpa ruswa? Son, None we're not gonna be able to get out of here alone. ahantu rana kuhava umuntu ari wenyine biraza gushobokara. We can double our chances of getting out of here. Ni icyo umuntu yakora ngo ave hano. I don't operate that way. Simbizi icyo gukora hagati aho. Yaranje nawe nibura we yaranje. So umugore uri hasi umugabo uri nta kundi. Ajya kwicara mu yindi nguni. Yohereje rwa rupira. New time is over. Igihe kirarangiye cyo kuruhuka. For the next 2. Noneho tugiye muri chapitre ya 2. Numbers on the back of the... Nomero ziri munsi y'ayo masahane murimo muriraho. Izo nkono. Mupfukure munsi. Ubona nimero. Ubwo aribwiriza. Yewe 2. 6. 6. 6. 4. 4. 3. 3. 8. 8. You may begin. Murabyumva ubwo? 2, 3 ni mabyo urakapu. Tujya mu kibuga. Ubwo 2 na 3 nibo tubona muri teri. Yewe. Kibuga turakinjira. Yeah, Frenchie, Man, fucking cornhole. ngwino turebe man buryo bwanaguru umwanda sha. We, wumve ngo naringiye kuyahura ugira ngo ntacyo nunzi we, wumve ngo naringiye kuyahura, wumve ngo ntacyo kintu nzi bamuhereye uwo. Hey, gasore kara. Come on, bitch. Kubitiwo barapona barafunga musa sagasore kara barakubitendeka ukabyumva we. Duvuga ku ngumi zivuga nk'iki. Abagabo bari we izo migeri ndakurya ku ngumi jido bakandu kuguru kanyagwe gusa ukuguru bagutonetse azana cya gikamba nde nkwereke uburyo tugikemura sha buryo umuntu najya kumwica njye umenya ko yihebye yakunigiye uwo dore uko bamwikoreye n'ukuboko kumwe ngaho ngeruza turirwa twiga amategeko yo kwica ukazana imikino. Another one bites the dust. Undi nawe abaye mwiza kuri mwiza kabisa. Another one bites the dust. Ntabwiza mbona. Is it my turn to get what's behind door number 1? Nyeneye kumenya umwanya nimero ya mbere. Nawe bamufungurira icyumba cy'intwaro. Ngomba kujya gutoranya agomba gukoresha. Yinjiye mu cyumba. Uyu niwo mwanda koko. Gusa ndatora iki? Nta na kamashini nuza karimo ngo nkwereke. Reka mfate iki gihoro kirabamfasha. Iki kabisa. Kirankwiriye. Kiranacyaye. Okay, nasohotse. Navayo. Now maybe you want to rethink that deal I offered you. Ubu ntabwo uratekereza neza ko dushobora kuva hano. What's next? Niki gikurikira? Now you can sleep. Ubu none dushobora kuryama. But better armed. Turuhuke. Umunsi w'ejo tuzakomeza. I hope you can trust each other. Nizera yuko buri muntu wese adashobora kwizera undi. Ariko nimugire ikibazo. Nimuryame. Bas. Buri muntu hano ashobora kutizera undi. Gusa nibaryame.
yana ngenda ryama tu nubundi napfuye kera ubishaka za birangiza sigira intwaro namanitse sije kurwana arambika sibyo ntabwo nje kurwana So, none we need sleep. tugiye All kuryama of us. ariko ntabwo rwose hano turi buryamane na buri umwe sibyo I do know this. gusa ndagira umenye If we do not sleep, reka we'll be fucked. twumve ko hano nta kuryama kuko hano turebye nawe bana tugira kandi niwe bagira cyane we umukobwa urumva Please. ndakwinginze rero twegekeho sawa Okay? sawa Is that okay? yego twegekeho sawa ubwo ni ukuryama bataryama Hey, bene data iki me and Saul have a truce. reka turebe ukuri We're all tired. twese turananiwe We have no idea what's going to happen tomorrow. gusa nta gitekerezo kibizaba umunsi w'ejo dufite Night. icyo mbona cyo ni ukurwana We have a truce. nk'uko umugabo yavuze koko agomba gusigara umwe Sleep, that's all. ariko ibintu ntabwo twese twazapfa gutya nk'imbwa Is that a deal? kuki tutareba uburyo twazavana sawa Okay. sawa rero mwese turi kumwe cyane undi Maybe. ndeka mbikeke ni I'll think about it. ndabitekereza umva we gukeka cyangwa gutekereza Alright. yewe bimeze neza mutamvira hindi mwe Yeah. ndabyemeye Mine. ndi turi kumwe sawa urumva ko turi kumwe kizeyi dore uko arura ni igihe cyo kuryama nabi yewe warabaziraga ivampaya kabisa bibeshye bamwica umuntu agwabuye kuriya unyica azambona araryama arayabamuye nta bintu byinshi ubundi turasinzira twese twararyamye abamaze gupfa n'abana 3 bagaramyaho buri umwe yiseguye undi hanyara umwicanyi uryama ndasinziriye ndeba munyica nzabagaruka avayo gusa ku ruhande hano reka riri flat yerekana ku mashusho ari kuri aba bagabo yaje kwihagarika gukandagira hano za ntwaro kiranakata bwana kandi aro baraye batabyumva kimwe avayo muhereho ndyamye kuri kawo wibeye akomeza imbere aho cya kisaza cyaraye kikipfunyaritse icyo nshaka urapfuye yewe yajombye dore barahebegetseho sinavuze ni ukuryama urebe urashaka sha ibyo ushaka dore kizewe dore kizewe wewe dore kizewe akubizwe gusa muzeyi barakubita baraderi hano uretse sha barabaga kamera urareba urakapu aratuka kamera ikimani ni intwaro reka mwere muzeyi nawe yagiye mu kwirwanaho gusa umuntu ufite intwaro utayifite noneho ku ushaje nk'uyu nubwo yagiye mu bwicanyi akarinda busaziramo inda barayibaza abana kabi ni ugusazura umwicanyi tu akarinda unabipfiramo sha yewe iyo mgira intwaro ngo nkwereke muzeyi iyo aranje urapfuye mwana urapfuye kabaye kanzuni ntacyo ariko ntacyo nubwo kabaye kanzuni urapfuye bamuhaye ku nkota yari razano musaza
barabaga nakubwiye musaza yewe musaziyemo we uzitonda musaziyemo ongera uzi urakagira muzendo urakegera ari wowe urakatu munasaze mu bwicanyo kazana imikino. Looks like your voodoo shit didn't work, did it? Giswa nk'uyu cy'umwanda urabibonye turakoze kanyiguhanagurire naguha amaraso atarayawe hebana nk'umuntu w'indwanyi koze ibintu bya kigabo pe yenda hano umuntu asaziye mu bwicanyi bazana imikino gusa akabondo bagatonetse maraba baramuzeyi musana nayo byaratseka kabisa nakundi. This is insane. Ibi bintu ni ja reka tutegereze. What are we doing here? Turibaza ikintu turi bugire ngo ni fuck what we doing here. Baribaza ikintu bari bugire bakora hano. Ubwo faka bo bihorera muri faka nyine nakundi. All of us did hit on one. Twese tugiye gupfira hano koko. Kuki tutari buryo tuva hano koko? Twicwe bubwa. Niko. We're here for some sick fucks. Ahanga turarwaye tutazi n'uturwaje wari. Is we're stacking. Kuki tutakwiranje ngo ture buryo tuvanga hano abagabo. Mu bitekerezo. You think someone's actually gonna Tugiye gupfa tutazi. You think he's gonna let anybody walk out that door? Ndumva twabuze n'uwagereza gukora kuri rura rugi koko. It ain't happening. Murebe itekerezo cyane. Please leave in this room. Nibaza uburyo twava kuri iki cyumba. Ndumva abantu barenze umwe tutafungirwa hano mirere na mirere. Fucking bodies over there. Mutekereze ku mirambi maze kuryama hari. Natwe ejo turajya. Mutekereze rero. Turebe uburyo tuvanga. Twese dutekereze. Icyo dukwiriye gukora. We can get out of here. Dukene twese kuva hano. Turahava gute? Anybody else? No. Buri muntu wese arabyumva se? Yewe. No one wants to team up? Hari uwabivuyemo cyangwa turataha. I'll tell you one thing. Reka numve ko tugiye kubitekereza. I'm walking out that motherfucker. Ariko ngenda ndakora rwana mva hano. Without you. Ntabwo ndo gupfira hano. Sindo gupfira hano. Ngomba gusohoka neza kandi. Yicara aha yifata neza. Yeah. Yego. Mwana w'umukobwa yakomeje yicara areba kuri bya nimero bya mbere babanjijwe. Uko abireba no kuri yati yohereza gaze muri iki cyumba. Gusa arababwiye barare batekereza uburyo bava hano. Good morning. Igitondo ye data we. Burakeye se kandi aho bari nazuba riva nta nijoro riza. I see that you have been bad children. Yewe muri abana babi kabisa. You are bad children. Niko mwicanye mute muryana. Entitled to a weapon. Niko mwabikoze gute uwo ngo intwaro zavuye za mukasi. Abafite intwaro nibo babikoze urakayigira shaka. It's time for the next challenge. Iki ni igeno cyo gukora amarushanwa akurikira. I want everyone. Ndagira ngo buri wese arebe ku gikapu yarayeho. Arebe niho hari nimero. Ariko ibi bintu byaha byose ni ugukungura tu. Nta kuryama furi ko harimo kangahise mwoka byaraba. Yewe ngewe ndabona ni kangahera. Buri umwe yarungurutseyo. Hano bose ngenda nahabonara ni umunani. Menya ngihumeka. 3 gatatu 2 kabiri ngewe maye. The highest two numbers must fight. Sinomere ebyiri se reka zirwana. Asi kigare we ndanabirambe. 5 Nge mfite gatanu. Gatanu kabiri kuri gatatu ubwo nibwo bagahanganye. Kize yarahagurutse ufite umunani. Yinjira ikibuga.
ubundi ubuzima buri kwanga n'amapantaro rwose atamukwiriye Kizeyi yinjiye ikibuga afite 8 byose ni ugupfa abasore. Nothing personal. Nta kindi ubu muze tubirangize. Uyu navayo inimero zidahuje izakarwanya nizo zakabe zinjiye ikibuga. I'll make it fast. Reka tubikore vuba. Ngwino ndangize mana. Yewe yewe. Kizeyi nuko yarwaye yari afite akavuduko. Baratwaza gusa nimero zabo ntizihura. Nimero ntizahuraga. Gusa Kizeyi arashaka kwigendera hakiri kare ariko agende mwitwanya. Musaza arafite umuvuduko sha yaba muzima. Yaba muzima Kizeyi nugire ko hari wari kumucika. Yabifu barongera barabisoroma. Kubikora vuba vuba. Kizeyi yaguye aho. Abakabaye bahanga nabo bari hano. I'm sorry. Umbabarire nshuti. Aba baraguruka. Out of here. Wewe tutarabirangiza sha barafatanye. Doing you crazy bitch. Uri mu bicu wacu kobwa cyo nazo. Gabriel, stop. Stop We it. mu bihagarika sha muri mu bicu. I said stop it. Ndavuze mu bihagarika. Stop it. Mu bihagarika. You'll be gassed. Gazi igiye kuza. Gas. Gazi. Gazi. Babyonze kuri cya gitiyo cya gazi. Kumbe gazi kuhagera bahapfutse. Bahapfutse. Yarasukumwe gaje biranga. Kumbe umuyaributse ari watoye urupira. Arugaragura mu ntoki arureba pasera areba nitiyo. Oh mukobwa kumbe yapanze. Barimo barinigishwa hano. Ninjas. Yewe reka ninja ziza zibice. Reka ninja ziza zibice kabisa. Bafunguye umuryango nyakuri. Ininja zivayo rero. Sasu yane tagetinze ku nkota abinjira barinjira urugi kujya kwifunga. Bashyiramo inkota. Sasu tutuje katutwinyuguza. Reka twinyuguza ubundi urugi rwafungutse we. Urugi rwafungutse tonde. Tonde urugi turimo turarurorasha. Uretse Kizeyi nawe arapfa agera kugeza Kizeyi ni hano wakora n'ikigo birabi tore nibyoroshye. Kizeyi araha ubundi napfuye sha ubundi napfuye reka nze ipfa ariko sha ipfa kabisa ipfa. Kizeyi hano cyangwa urakomeje yarakubiswe. Kizeyi yageze ku rugi aho kugenda aragaruka hano aza kwitangira mugenzi we muzima agende. Umusaza arapfa nk'umwicanyi. Arapfa nk'umwicanyi wewe. Urugi rurihe yabana bye bye usigaza nsangayo kuryame shari ku bantu nkamwe. Yewe urazi ko hari ingumi zitwi funira we. Hari ingumi zitwi funira we. Fata ku ngumi umusore yatsu uwo nguwo ingumi. Chika sha chika musore na wacapo cugi bagifunguye nk'abantu gufunga umuntu nk'inka. Gusa umusaza narimo arapfa. Now we're even, kid. Bugiye nono kana gato. Yaramamaze kubera icyo ukoze ibi. Undi ati bugiye kana gato. Njye nari nshaje rwose genda wibereko. Ntabwo ugiye nk'ikigwari muzeyi. Reka nze nafashe igihoro na waca haryo. Harafungura. Nicyo gende nako kanya ko kwerekera. Hari uruwara rwitegereza televiziyo. Gusa bavayo bafugeyo. Abavayo bavuye. Iyi niyo nzira. Iyi niyo nzira. Turi kujya ariko. We muri kiri niyo nzira.
harugenda gake n'umwicanyi udahubuka. Aritegereza akomeza imbere. You think you have made it out, Uketse ko wasohotse, but you only made it to the next level. uwinjiye muri lava ikurikira. Aho wagiye mburi kubayoboresha hano. Umvetse ko shaza umuburaho dore ibyegera bye. Abanuke baraho. The cycle sector. Reka tureba aho ugeze. For the worst. Nta gihe cyo kwangiza. Hari abandi bagiye kuza kuguhagarika. Muze akomeza aseka. Uyu yiteguriye urugamba. Begin. Reka intambara ikomeze. Yamahinga noneho haje abasazi. Noneho haje abasazi. Nibo baje guhangana n'umusore. Useka wakomeje guseka. Yewe. Aha ni ubwicanyi bugaragarira tu. Ndahira. Ni ubwicanyi bugaragara. Nabo yabagize. Yabatunganya. Yije umugabo hano. Arabatunganya ye. Hose ariyo. Hose ariyo. Singumitsi mwota mumpereze hano ndabazi. I want more. Nyeneye benshi barenze. I want more. Barenze benshi. Yewe. Navuze benshi. Benshi aracyavuga boss. Benshi tamaye. Aba bantu bazaza. Benshi. Kumbe. Arabafashe inzira. Okay, go. Tugende. So, what's the None. connection? Tugiye kwifunga ubu. Between me, the Pope, and the fucking Dalai Lama. Yeah, between us. Ibyo turakora byose ntitwifuza kuza gupfira hano. There is no connection. Humura. Be a connection. Nta konexira. This fucking circus. Gusa cyamene no kureba service ziri aha ngaho nicyo kintu tugiye What's the gukora. last hit? My last hit. Some British fucking cunt that I turned in. Bana twiyo twari tubanya twirukanye gusa tukigendera. Okay, so why does that tie us together? Where's the link? So, think about it. There's no fucking link. Utekereze kwe ubana ubundi bwarasohokera he. Can't you see? See what? Nta kiri kureba. You are assassins. I know Icyo kira twese turabicanye. anything. Ndabizi. Ariko uyu waraturenze. Umuntu ufata abicanyi bangahe ishaka bashyira hamwe shahu. Urumva uyu wari utari umwicanyi wikubye inshuro zingahe zacu turasha. Bakomeza berekera. There you are. Oh, namwe murahora. Yewe. Clever, Sam. Sha muje neza kabisa. Enough. Byari bihagije. Give yourselves up now. Gusa mwibwira yuko mucitse ibibazo murabyihaye ahubwo. I promise to give you a quick death. Narabasezeranyije ko agomba gusohoka umuntu umwe. Ashyiraho ubuduha. Ubwo bushyiraho ubuduha. Ibizo ubwo murabyumva. Ngabo. Ducam. Uwacu we arakomeje. Mutuze sha. Nabo batanzemo mwabakwama. Nabo batanzemo wewe. Nabo batanzemo. Fasha utaranyegera. Napu. Umva urusaka afite.
ariko aba bantu bazi ko umuntu yishe kuba rushasha unajya kwiyemeza ubwishanya bazi cyakora we Mason nunyanduze so aba barakomeje nabo kugera batatswe kugera batatswe tugende uyu kureba hari byabonye tugende yewe waryamye kuko ubundi kuzishyurwa waryamye sha bitano narakomeje nawe ni woroshye dukomeze uve ku bintu wana gusa umukobwa hano yakubiswe fasha kumuhina tugende amatindo hano yagakoze umuhina hano wabonye akazi kubita umuhini w'umutwe ukabyumva bakomeza biruka icyo kiza gisakuza ariko izi tekinike zararangiye bana nawe buretse izi tekinike zararangiye wajya hasi wewe ingumi musara afite igipfunsi hano akiguka byumva none nabonye icyumba gishobora kuba kirimo ibishobora guturika tujye kukireba hari icyumba babonye pore hari icyumba hano babonye ibishobora guturika hakuno kobwa yasigaye acunze iyi ni ihera hanze mbicange sha Hurry up. vuba esanse nkubitemo urunyanga They're killing my entire... bisha abasore banjye Those freaks are complete idiots. urabona ko ibi biswa ari byinga byiza cyane Well, if these pests aren't exterminated soon, none the Cabal will look weak. twababonye barimo barakora vuba ufite imbaraga You two, mwe babiri go and sort it out. mugende muba nzunganyirizeho neza mubirangize mubavane mu bintu basi bagiye ngo kubarangiza yewe babavane mu bintu tuvuye gukanika abashaka kwangiza imipango ni babi twakanitse sha essence n'inyanga mani mwe muretse shora kure nabika kuzamura bavanze bitapfa kuvangirika yaratwaye dore uko abijyanye pore Look around. turi iburyo noneho ducaho Where we started. kuko ubu ni inkuru ndende ibiraha turi iburyo ducaho twitonze barimo barumva umurwano ndane wakamejeje harimo umurwano ndane wakamejeje ni wa mugenzi wabo yakubagiye abantu do abo bose buzuye aho yabaze do nta wundi umuntu wese ushobora kumwegera kubera kumenyera no kubaga ugashiduka kurangije I'm gonna start calling you that. man hano ndabona utunganyije ibintu byinshi Beast. niwe wenyine se cyaro wagufashije yabakase nk'umusamurani. You did all this? Man, byose ni wowe cyane. That's pretty good shit. Okay, ukoze neza umwanda sha. Please tell me. Noneho mbwira. Where the fuck are we? Dukatire. I can tell you. Okay. Nshobora kukubwira. We are good at what we do, but niwe wakoze icyo. Ni nawe ugomba kugikoresha. Well, that doesn't tell me shit. Ariko icyambere nyine nanjye mumbwira umwanda ndi bukore. Sure on Cabal. Cyambere si gusohoka hasi. Cabal. Never heard of it. Turebe uburyo tugendaho. Cabal is a network outfit. Umva. Gusohoka nicyo kintu kibanze.
And how do you know this beast? Yewe. Sirengi nigereze menya yuko uri inyamaswa sha. Woman, Ariko tugende not wapi? so much. They target just only the best hitmen. Ikintu mbana umugabo akeneye umwicanyi ngo mwiza. A really, really good video game. Ya nje hano ikintu nabonye cyo turimo gukina game nziza cyane hano yo kwicana kabisa. Ni video games turimo dukora hano. We are in the killing chamber. Icyambere kira cyari cyumba cy'ubwicanyi. Bwanyabwo That kandi. should be the name for the video game. None se ubwo urumva tutarimo tukinaho za video games ziko. Iyo mikino n'umundi muranda tutari burangire twese. Kill us first, right? Twese turaza kwitwa. Sasa tugende. Abare kuyisasu. Bakarakapu. Bitches in the face! Murekana amasura yanyu sha. Oh, I'm sorry. Tubabarire sha. Take out all your freaks. Urashaka kudutwara nk'ibyo tutazi nk'ibitazwi sha. Arongera. This is my house, punk! Iyi ni inzu yanjye mwakatsindwa mwe ntabwo ari yanjye. The rules here! Hano mugomba gukurikiza amategeko. So, Muyerekane. I'll tell you what! Tuvuga n'iki? Me, Solomon the Kid will not fuck up your whole crew, kid. Ntabwo twese twifuza gupfa gutya abantu. Let us go. Mutureke twigendere. Escapes us! Ibyo uvuga urangiza igihe. Don't bet on it! That deluded low-life prick to try to break out? Murumva mushaka gusohoka mwebwe. Bled dry like a pathetic... Ntabwo mwasohoka uretse uri umupfu niwe usohoka. Harasohoka umupfu aho gusohoka umuzima. I guess we have to do better. Ndakeka noneho wabikora neza. Nababonye n'agapaki iki kirabaha. It's time to do some delousing! Musohoke mwambe baba. Mugire vuba. But he lost this. Reka mbere kibi. Bakukubitiye bo. Yo bombe ni yayibanda tujye kubwira boss. Kaduze ni kambere karaguye. Nateze n'amafuku ushanganswa abantu shahu. Turabahaye we akaduze. Mani baguye sha. Buri muntu yeranje hano, buri muntu yeranje. Which way? Which way do we go now? Inzira ubuniye none hora. Out of business to handle. Tuza mugabo. I'm sorry, what? Ngwiki? I have a Ndakubwira business ni to handle. tuza dufite inzira. Oh, okay. Okay. Well, ready? Yewe urumva ari ihenzira muvandi. You too. Oh. Mwembe babiri. Ntabwo dushobora kukuza ngo dukomeze tugende. What the fuck are you talking about? Murakeka muri mu bicariko. Tuvanga. Let's go! Mureka tugende murajya gukora ku batuzanye. Ngenzira ingeza kuwanzanya hano ndayizi. Ngomba kujya kumurangiza. Wowe ushaka kugenda igendere. Twe ntabwo tureka umuntu wadufunza atya. Abicanyi bagira umutwe ufunze. Sawa, ngende igendeye. Ndatashye. Yarazamuka. Ndatashye sha. Good luck. Mbifurije amahirwe. Inzira inahayisha ndayizi. Man, twe turebe watuzaniye imikasiro. Bavayo kuko umuntu wicara kugenda aje akakugarura none ahubwo akaza yakuhambiriye. Nshimye ko yabafasha yabarekuye. Dore woyewe. Uyagiye ukwe. Nta muntu. Ubuduha. The asylum sector. Mugeze muri segiteri yo gucecekirwa amasha. Give me more soldiers. Nyene y'ingabo zirenze. I want more men. Nyene y'abasore barenze. Surround them. Mwese mubabonde. Bagiye kubahiga bose. Bose bababona. Kugenda. Kachakuno. Hey. Na uraha. Haha. Pore. Uyaragenda kontorora. Aruguhubuka bakaguhashaho. Uyica ashaka we n'inzira. Gusara baje guhigwa bazanye hano. Aha bazana ate.
uyu warimo arurira amadirishya uva ku ipantaro kabutura hano aragenda asuzuma babiri bararinze umwe pfa n'undi pfa kugera aha munizi kiwane arakomeza sibwageze hanze sasa kugera hanze ni imyaka n'indi yose ni ku nyubako ya nyuma y'iyi etaje ye baba data we waguruka wavuza induru nti mu n'abari bakaza mana yanjye aha mpfuye nk'ingurube kabisa yararebye dore umujyi byonyine kubona wagutabara ni ikibazo yarirebye aribura n'ubundi n'ugusubira mu nzu tu wacaye umusore yaritegereje yewe ntacyo mpfuye guhumeka wo hanze ariko tu nk'umwicanyi ndapfa nk'umwicanyi aba nabo barakomeje bakugereye aha kureba gutya Stop right there! muhagarara aho ngaho barafashwe Drop the weapon! mukina intwaro zanyu hasi nonda haro hasi kwa boss arasema mukino rangesha You will never understand. ntabwo mwigeze mwumva Lies within my madness. nababwiye ni muzamutse rwose mugenda nabi cyane There's no value other than ntabwo mwari muzi ibyo murimo kumpe mugenzi w'abaturutse inyuma aka ngaka mwe mujye hasi tu mbabomore bose it's me. hasi yakurasiye abagabo arabarazano arabaha umusore arwamanutse arekura umusore igituza barakimenye n'umwice we gusa umusore agatuza baragahaye ntacyo ariko yana nanjye mvuye kuba gukorwa n'umwuka ntabwo ndi inyamaswa sibyo nkoze neza sibyo murakoze Why did you come back? kubera icyo wagarutse It's on the roof. aho nagiye ni hejuru gusa nta nzira narengatse hasi Without saying goodbye to some of them, right? mvugane rwose nagenda nabasezeyeho nimbabona ndabasezera ariko hejuru nta nzira Yeah, right? We're a team. gusa twese twari tumaze kubikira Yes, we are. yo byari byo Trust me. noneho munyizere cyo nababwiye rwose mukirangiza turagikoraho umugabo murebe buryo muvaha Finish him. gusa mumurangize uyu mubi mumurangize sitwakubwiye se n'ubundi turamurangiza yo umutima waragiye dore ko burya ntacyo pfana n'imyaku iyo byanze urahagarara kuko ntakundi nyine ubusubi yapfa sinzira ari umwicanyi apfa kanuye nyine umwicanyi Gatera turacyamukeneye gusa kumubona Gatera nduguyamo uyibuka njye hari abantu babiri narabona bari bari inyuma ya Gatera umugabo n'umudamu uteye nk'abagabo
sindamenyerezo ryabo kandi aba barakomeje nabo ni babiri basigaye mu bantu bari 15. Nakuji numvishira arinjira afite igihoro hano akasi ko numvishe kavugara muri toilette nta muntu urimo yani iminsi 3 umuntu atanakaraba ni myinshi asuka ku mazi aho munyasato n'umugore gabo dore kibo dore tako mama dore we kandi ubwo ni umugore we dore baraka wewe mwibuka mu gafilme Racing Phoenix harimo amwe baryaga amarira y'abantu akajemo arakubita muri Racing Phoenix we yari dance dore uko agenda sibwo baje mu kibuga so umugore n'umugabo katubyumve kimwe. How is your girlfriend? Yewe inshuti zawe byagenze biti? Just fine. Nireka ugenda ubone iyo yakugenda muhure buretse umuntu akuborosheje umugero ukawumva gusa umugore uraha nawe ntiyoroshye dore umugore wenda umugabo kamugore hasi nje hejuru buretse buretse ingumi zirarya nakubwi yabure buretse we uri umugore nkaba umugabo itonde uri umugore nkaba umugabo naho hasi nago usangayo we chance umugabo ukaba umugore ariko urakubita umugore banera cyawe we arakubita n'ibyo kureba umugore yara tundikiye ibi kumarafu reka n'ubundi ndumwicaye Angeruze do isengeri yabaye move yaje ari umweru abantu benshi bayiciyeho kabisa turakomeje turi gushaka gatera Yunara komeje gwino umutwe kikinura kiziko gikubita umugore buriya wasi kikinura ndaguha izo mwigize yewe ndo umugabo wana uriki ndo umugabo we iyo ndayumvisha ya hasi ngiryo uretse
ariko ndamenya ko muri bato tukaba bakuru. Vaho. Umva hikiwe. Tuntu nkamwe najya mumenya ko muri batoya tukaba abagabo. Umuntu akutunze kuri iyi mpyiko, ibifu, imyijime, ibihaha byose birajegera. Byonyine uzagutabiza. Wumva ukuntu uhera umwuka. None umbwira umuntu agutera akakudimba. Nasika kubiri wenyine. Kimwe. Ni igipangu, ni igikuta. Yaciyemo. Uzongera ugaruka. Bagira n'umutsi, ubundi abantu bakomera abagore babamo. Akasi munyu zimwe zikora n'abasangwa bunu. Fata munyu. Fata munyu. Fata munyu. Fata munyu. Munyu. Fata we. Hasoni. Urije yaharya. Urije. Iyi ni munyu. Kamwereke ko yari munyu, umukobwa yiziritse ku mugabo arazamuka no ku rutugu. Fata munyu. Munyu urutwe. Ongera se. Ngaho je. Munyuze mumenya amatwi. Reka nkwereke uburyo tubikemura neza. Reka twibere inshuti. Ndi umugore ukaba umugabo. Reka twibere inshuti ariko. Reka twibere inshuti ariko. Ikigabo nk'iki. Reka tube inshuti. Reka ariko. Ubwo nawe urabyumva barimo baraba inshuti. Bari kuba inshuti. Yewe. Ngaho genda bene wanyu baguhakira. You're good. I know. You did nothing in here. I can fix this place in no time. I'm gonna bust you open like you did to Jake. Jake? My brother. Jake was your brother? Yes. He was. How do you think I knew about this place? Jake did escape the chamber. I saw him die on the street. Alone. He did not have time to talk to anybody. Who said anything about talking? Two years ago, Jake, my brother, escaped the killing chamber. He had been beaten. He had been shot, but he escaped. Jake and I were both assassins. We knew how to communicate in secret. We used dead drops. He wrote down everything about this place. He told me how to escape. He told me how to get out. And he told me about you
and what you do. I have never stopped thinking about what happened to Jake, and I resolved to avenge his death. But I had to wait. I had to wait for you to seek me out. I had to get better at killing. And I did. I knew if I got good, made my name as the top assassin, you would come calling for me one day. And now you have. That red tile belonged to Jake. I like to collect trophies, but in the end, I get bored with them. All this? Taken from dead assassins? I don't permit assassins to operate outside my organization. The Cabal. You expect me to join you? No, sir. I expect you to die.
What's up guys, ngo bimeze bite, byifashe ibiti? Reka nizere ko ibintu byose bimeze fresh. Filime yari imeze ite se? Na amafilime arahari, iyo bashiriyeho ni toto. Nimeze nabi nkurikije izo mfite ngiye. Amafilime akubita, amafilime arahari ameze neza cyane. Wowe icyo tugusaba, jya ukora subscribe, ukore iyo like kuri iyo video tuba twa-uploadinze nyine, comment utubwira gutaha filime twashyiraho. Ariko filime yari imeze ite? Filime yakubitaga. So rero ntabwo ndajya nshyira amafilime gusa, ndajya ngira utundi tuntu nigisha dutandukanye. Wenda nk'abantu babuze subscribe cyo kugufasha uburyo cyo kubona subscribe. Instagram uburyo wabona aba followers 1000 umunsi umwe, Twitter, Facebook, hose. Rero ushaka yuko ibyo twabikora watwandikira muri comment ukatubwira, ubutaha tukazashyiraho iyo video. Wenda reka nshishemo akantu gatoya nkwereke wenda nk'abantu n'ukuntu wabona subscribe cyangwa wenda followers kuri Instagram. Ariko reka mbere ku buryo wabona subscribe kuri YouTube. Uburyo ushobora kubona subscribers kuri YouTube, urafungura YouTube channel yawe, urangiza wa-uploadingeho amavideo. So ushaka kubona abasubscribe vuba, nawe ushobora gushyiraho filime. Gusa iyo ushizeho filime ukageza subscribe 1000 ntabwo bakwishyura. Ariko filime ziza ku mwanya wa mbere mu kuzamura YouTube channel tu. N'ubwo wenda ushobora gufungura YouTube channel yawe ushyiraho video zisanzwe, nk'icyumweru kikarangira nta subscribe n'imwe ufite. Ariko filime ziza ku myanya ya mbere mu mavideo mbese azamura ama YouTube channel. So ushobora gushyiraho filime YouTube channel yawe ukaba wagize abasubscribers 1000 mu gihe gito. Ngubu nta muntu byagora. Kera byaragoranaga ugasanga kugira ngo uploading movie kuri YouTube biri kugorana rimwe na rimwe nyine, ugasanga abantu bari gucika intege bitewe nuko na internet baba bafite. Uyu munsi internet y'ubuntu irahari, application itanga internet y'ubuntu irahari. Ndakeka nta muntu byananira ushaka video kuri YouTube. Dore ko nyine internet ari ubuntu. Kera nyine wajyaga kuri wifi ugasanga wifi iragenda gake, nirambe yo kuri wifi ibimeze nabi. Ariko uyu munsi internet ni ubuntu, nta muntu byananira. Urakoresha iyo iTunes nyine uyifungure, nurangiza watangiye wa-uploading video zawe kuri YouTube. Nanone ari ikindi kintu ushobora ku-uploadinga kuri YouTube kikaba cyaguhesha view nyinshi, abasubscribe. Ni ikinamico yitwa Urunana. Ubundi biba rugizwe n'ama episode bacishaho kwa gatandatu no ku cyumweru. Rero ziriya episode z'Urunana ushobora kuzirikodinga, ntabwo mbizi ukuntu wabikora, ukaza-uploadinga kuri YouTube channel yawe. Iyo uzishizeho YouTube yawe izamuka vuba. Ariko nanone ari igihe uzishyiraho bakaba bakureka. Igihari nuko wenda nujya ushyiraho Urunana, ugerageza inyuma y'Urunana urebe video wahashyira. Cyangwa wenda ugishyiraho Urunana n'ubu ugiye gushaka urundi rwa kabiri, ujye usiba rwa rundi wamanje kugira ngo batakureka. Hari n'indi video ushobora ku-uploadinga kuri YouTube yawe ikaba yazamuka vuba. Ni filime bita City Made. Ni nka City Made. Ziriya City Made nazo ziza ku myanya ya kabiri mu kuzamura ama YouTube channel. Gusa iyo zishize ari nyinshi uraregwa YouTube channel yawe igafungwa. Ibyiza nuko wajya ushyiraho kamwe, waba ugiye gushyiraho akandi ukagasiba. Na filime nabyo nuko bimeze. Filime nazo ushyizeho nabi YouTube channel yawe irafungwa. Ariko ibyo bintu bitatu ko nabikubwiye, iyo ubikoze neza YouTube yawe izamuka vuba kandi mu gihe gito. Ciao.